Definition of voice बिबुंनि फोरमायनाय बाच्यर हंगिया The two forms of the verb of a sentence to denote the same meaning are called voice. मोनसे ओंथि फोरमायनो थाखाय बाथ्रायाव थाइजानि जाय मोननै रोखोम एबा महर जायो बेखौनो बिबुं बुंनाय जायो। এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ বাক্যত ক্ৰিয়াৰ যি দুটা ভাগ বা ৰূপ হয় তাকেই বাচ্য বলা হয়। Types of voice বিবংনি বাহাগোফोर বাচ্যৰ প্ৰকাৰবোৰ There are two main types of voice such as বিবংনি गाहायै मोननै बाहागोफोर दं जेरै বাক্যৰ প্ৰধানকৈ দুটা ভাগ আছে যেনেদৰে Active voice মাওগ্ৰা গুबै বিবুং কৰ্তৃবাচ্য Passive voice মাওজাগ্ৰা গুबै বিবুং কৰ্মবাচ্য Definition of active voice মাওগ্ৰা গুबै বিবুংनि फोरमायनाय কৰ্তৃবাচ্যৰ সংজ্ঞা A verb is said to be in the active voice when the action denoted by it is done by the subject. जेब्ला बाथ्रायाव मावग्राया थाइजानि खामानिखौ गावनो मावो अब्ला थाइजाखौ मावग्रा गुबै बिबुङाव दं होनना बुंनाय जायो। যেতিয়া বাক্যত কৰ্তাই ক্ৰিয়াৰ কামটো নিজেই কৰে তেতিয়া ক্ৰিয়া কৰ্তৃবাচ্যত আছে বুলি কোৱা হয়। For example যেনে We see the moon जोङो अखाफोरखौ नुयो आमी चन्द्रक देखो Definition of passive voice मावजाग्रा गुबै बिबुंनि फोरमायनाय कर्मबाच्यर संज्ञा A verb is said to be in the passive voice when the subject of the verb does not act itself but is acted upon. जाय बाथ्रायाव मावग्राया थाइजानि खामानिखौ गाव मावा नाथाय गुबुनजोंसो मावजायो अब्ला बेनि थाइजाखौ मावजाग्रा गुबै बिबुङाव दं होनना बुंनाय जायो। যি বাক্যত কৰ্তাই ক্ৰিয়াৰ কামটো নিজে নকৰে কিন্তু আনৰ দ্বাৰা কৰা হয় তেতিয়া ইয়াৰ ক্ৰিয়া কৰ্মবাচ্যত আছে বুলি কোৱা হয়। For example যেনে The moon is seen by us অখাফৰা जोंजों नुजायो চন্দ্ৰটো আমাৰ দ্বাৰা দেখা হয়। Objective forms of pronouns मुंग्रायनि मावजाग्रा महरफोर सर्वनाমৰ कर्म रूपবোৰ I me आं आंखौ মই मक We us जोङो जोंखौ आमी आमाक You नों नोंखौ तुमी तमाक He him बियो बिखौ तेवक She her बियो बिखौ ताइक They them बिसोरो बिसोरखौ हिहतक माने यार जितु साबजेक्ट ऑब्जेक्ट की रूप लय एतु देखुवाय दिया হৈছে साबजेक्टआ ऑब्जेक्टआव माबादि महर लायो बेखौ दिन्थिनाय जादों पार्सन सुबुं पुरुष फर्स्ट पार्सन गिबि सुबुं प्रथम पुरुष I आं মই We जों आमी सेकेंड पार्सन नैथि सुबुं द्वितीय पुरुष You नों तुमी Your नोंसोर
Tomalok. Third person. Thamthi subung. Tritiyo purus. He. Beer. Tell. She. Beer. Tai. Eat. Be. E. Name. Mung. Nam. They. Bisara. Hihot. In present indefinite tense, if the subject is third person singular number, then s yes should be added with the verb. Present indefinite tense ni मावग्राया थामथि सुबुं से सानद्रायनि जायोब्ला थाइजाजों s एबा es दाजाबफानाय जायो। Present indefinite tenseৰ কৰ্তা তৃতীয় পুৰুষ একবচনৰ হলে ক্ৰিয়াৰ লগত s নাইবা es যোগ হয়। be plus verb first participle खौ नागारनानै passive खालामनाया गोरलै नङा। जुदि passive voice खौ सिनायनो बुंनाय जायो अब्ला अपसननि सिङाव be plus verb first participle खौ नागिरनानै दिहुन। be plus verb first participle বাদ দি passive কৰা সম্ভৱ নহয়। যদি passive voice চিনাকি কৰিবলৈ কোৱা হয় তেন্তে অপচনৰ ভিতৰত be plus verb first participle বিচাৰি উলিওৱা। identify object মাওগ্ৰানি চিনাইথি কৰ্মৰ চিনাকি বাথ্ৰানি গুबै थाइजा principal verb सोर मा सोरखौ लानानै सोंथि खालामोब्ला जाय फिननाय मोननाय जायो बेनो object एबा मावग्रा। বাক্যৰ প্ৰধান ক্ৰিয়া principal verb কোন কি কাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিলে যি উত্তৰ পোৱা যায় হেয়াই object বা কৰ্ম। passive voice in one line मोनसे सारियाव मावजाग्रा गुबै बिबुं এটা হাৰিত কৰ্ম বাচ্য। passive voice object plus auxiliary verb plus main verb 3 plus by plus subject. list of auxiliary verb auxiliary verb ni ফাৰিলাই auxiliary verb তালিকা এফালে আছে active voice আনফালে আছে passive voice ফাৰसेদিঙে দङ active voice গুবুন ফাৰसेদিঙে দङ passive voice এতিয়া মই tense অনুযায়ী এটা এটাকে কৈ যাম auxiliary verb কোনটো হয় दा आङो बिदिन्था बादियै मोनफा मोनफा बुंलांनोसै auxiliary verb मबे मबे नंगौ। Number 1 present indefinite tense present indefinite tense or active voice কোনো auxiliary verb নাই ইয়াত কেৱল ফৰ্মুলা দিয়া আছে subject plus present verb plus object কিন্তু passive voice auxiliary verb হৈছে am is are। present indefinite tense ni active voice কোনো auxiliary verb गैया खाली फर्मुलानो दिन्थिनाय जादों जेरै subject plus present verb plus object आन्थाय passive voice ni auxiliary verb जाहैबाय am is are। ठीक हेदरे present continuous tense or active voice auxiliary verb तो হৈছে am is are passive voice auxiliary verb to hobo am being is being are being jar babe am is are plus being boli likha ase। ठीक बेबादिनो present continuous tense ni active voice ni auxiliary verb পৰা जागोन am is are passive voice जायगोन am being is being are being जायनि थाखाय am is are plus being लिरनाय दङ। present perfect continuous tense or active voice auxiliary verb যেনেদৰে had has passive voice হব had been has been। present perfect tense ni auxiliary verb जायगोन active voice had has बेबादिनो passive voice जायगोन had been has been। first indefinite tense or
অক্সিলারি ভার্ব নাই অ্যাক্টিভ ভয়েসত কিন্তু ফর্মুলা আছে সাবজেক্ট প্লাস ফার্স্ট ভার্ব প্লাস অবজেক্ট পেসিভ ভয়েসৰ অক্সিলারি ভার্বটো হ'ব was were ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স नि एक्टिव वॉइस नि ऑक्सिलरी वर्ब गैया फॉर्मूला दङ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बेबादिनो पैसिव वॉइस ऑक्सिलरी वर्बा जागोन was were फर्स्ट कन्टिन्युअस टेन्सर एक्टिव वॉइसर ऑक्सिलरी वर्ब टू जेनेदरे was were पैसिव वॉइसर हबो was being were being फर्स्ट कन्टिन्युअस टेन्स नि एक्टिव वॉइस ऑक्सिलरी वर्बा जेरै was were पैसिव वॉइस जागोन was being were being फर्स्ट परफेक्ट टेन्सर एक्टिव वॉइस ऑक्सिलरी वर्ब तो हिस्से had पैसिव वॉइस हबो had been फर्स्ट परफेक्ट टेन्स नि एक्टिव वॉइस नि ऑक्सिलरी वर्ब जागोन had पैसिव वॉइस had been फ्यूचर इंडेफिनिट टेन्सर एक्टिव वॉइस ऑक्सिलरी वर्ब तो हल shall will पैसिव वॉइस हबो shall be will be फ्यूचर इंडेफिनिट टेन्स एक्टिव वॉइस ऑक्सिलरी वर्ब जागोन shall will पैसिव वॉइस जागोन shall be will be फ्यूचर कंटिन्युअस टेन्सर एक्टिव वॉइस ऑक्सिलरी वर्ब तो हिस्से shall be will be पैसिव वॉइस हबो shall be being will be being फ्यूचर कंटिन्युअस टेन्स नि एक्टिव वॉइस ऑक्सिलरी वर्ब जेरै shall be will be पैसिव जागोन shall be being will be being फ्यूचर परफेक्ट टेन्सर एक्टिव वॉइस ऑक्सिलरी वर्ब तो हिस्से shall have will have पैसिव वॉइस हबो shall have been will have been फ्यूचर परफेक्ट टेन्स नि एक्टिव वॉइस ऑक्सिलरी वर्ब जागोन shall have will have पैसिव वॉइस जागोन shall have been will have been एक्टिव वॉइस जदि should would जायोब्ला पैसिव वॉइस जागोन should be would be can could must पैसिव वॉइस could must be means could be must be एक्टिव वॉइस should would हले पैसिव हबो should be would be can could must हले could be must be जायफोरा ऑक्सिलरी वर्ब नि फारिलाइनि सोमोन्दै बुजायनायाव बुजिनो हायाखै एबा पैसिव वॉइस इन वन लाइन खौ जायफोरा बुजिनो हायाखै बिसोरनि थाखाय मोनसे फारिलाइ दिहुननाय जादों जी हकले लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब टू बिखौ जितु কৈছে বা पैसिव वॉइस इन वन लाइन टू जितु কৈছিল एतु जी हकले बुझि পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে আন এটা তালিকা বনোৱা হৈছে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट I eat rice आङो ओंखाम जायो মই ভাত খাওঁ पैसिव स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस am is are प्लस verb tree प्लस by प्लस सब्जेक्ट rice is eaten by me ओंखामा आंजों जाजायो भातটো মোৰ দ্বাৰা খোৱা হয় प्रेजेंट कंटिन्युअस टेंस एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस am is are प्लस verbing प्लस ऑब्जेक्ट I am eating rice आङो ओंखाम जागासिनो दं মই ভাত খাই আছো पैसिव स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस am is are प्लस being प्लस verb tree प्लस by प्लस subject rice is being eaten by me ओंखामा आंजों जाजागासिनो दं भातটো মোৰ দ্বাৰা খোৱা হৈ আছে प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव स्ट्रक्चर
subject plus have has plus verb 3 plus object. I have eaten rice. आङो ओंखाम जाखांबाय. मोर भात ख'वा हल. Passive structure. Object plus have has plus been plus verb 3 plus by plus subject. Rice has been eaten by me. ओंखामा आंजों जाजाबाय. भातটো मोर द्वारा ख'वा हल. Past indefinite tense. Active structure. Subject plus verb 2 plus object. I ate rice. आङो ओंखाम जायोमोन. মই ভাত খাইছিল. Passive structure. Object plus was were plus verb 3 plus by plus subject. Rice was eaten by me. ओंखामा आंजों जाजायोमोन. भातটো मोर द्वारा ख'वा হৈছিল. Past continuous tense. Active structure. Subject plus was were plus verbing plus object. I was eating rice. आङो ओंखाम जागासिनो दंमोन. মই ভাত খাই আছিলো. Passive structure. Object plus was were plus being plus verb 3 plus by plus subject. Rice was being eaten by me. ओंखामा आंजों जाजागासिनो दंमोन. भातটো मोर द्वारा ख'वा হৈ আছিল. Past perfect tense. Active structure. Subject plus had plus verb 3 plus object. I had eaten rice. आं ओंखाम जाखांबायमोन. मोर भात ख'वा হৈছিল. Passive structure. Object plus had plus been plus verb 3 plus by plus subject. Rice had been eaten by me. ओंखामा आंजों जाजाखांबायमोन. भातটো मोर द्वारा ख'वा হৈছিল. Future indefinite tense. Active structure. Subject plus shall will plus verb 1 plus object. I shall eat rice. आङो ओंखाम जागोन. মই ভাত খাম. Passive structure. Object plus shall will plus be plus verb 3 plus by plus subject. Rice will be eaten by me. ओंखामा आंजों जाजागोन. भातটো मोर द्वारा ख'वा হ'ব. Future continuous tense. Active structure. Subject plus shall will plus be plus verb ing plus object. I shall be eating rice. आङो ओंखाम जाबाय थागोन. মই ভাত খাই থাকিম. Passive structure. Object plus shall will plus be plus being plus verb 3 plus by plus subject. Rice will be being eaten by me. ओंखामा आंजों जाना थाबाय थाजागोन. भातটো मोर द्वारा ख'वा হৈয়ে থাকিব. Future perfect tense. Active structure. Subject plus shall will plus have plus verb 3 plus object. I shall have eaten rice. आङो ओंखाम जाखांगोन. मोर भात ख'वा হ'ব. Passive structure. Object plus shall will plus have plus been plus verb 3 plus by plus subject.
Rice will have been eaten by me. ओंखामा आंजों जाखांजागोन। भातु मोर द्वारा ख'वा हब।